Assalamualaikum dostlar, sizlerle birlikte Manzur gezeceğiz. Bugün bizler Minecraft boğulamız. Hazır qoslar, men qag'ladim budan. Endi kelmek bo'lsangiz videoga like bosib kanalga tirkilishni unutmang. Kanalga qo'yingizlar, bizlarda da подписчик olsun. Aldaki videomuz degan o'ydaman. Және de подписчик oldu gerek biz. Давайте. Ay, ondan tuttum. Gittim. Tasarım because keşfettiğim saldım bilgen және saldım desem болады. Aynen. Keşfettiğim saldım geldi. Şimdi saldım. Elimde taşıyorum bilmiyorum. Ne oldu? Değil bu. Onun sonunda oynayacağım. Benim ağzımda ıslah çıkıp bezimde koydum. Koşuyoruz. Ama niye geçimdir bu? Ama bunun da. Yamanın da. Bana da buldu. Mehtan. Mehtan bir sattı. Neyse, dört tas koyuyorsun. Sonra işte nerede oturup istesem. Dört tas koyuyorsun. Oturup dostum ne yapalım. Блин, şey. Böyle olsun. Tamam bu videoyu kapatalım. Size videomu sıraladım. Bundan nasıl etmiyor koyduk. De basın yapıyoruz. Katalım. Ama nerede yakıncıdır? Ben Biden olmadı diyeceğim doğrusu. Basın izlemem. Biden olmadı yapayım. Және қала салып жатырмын деп қоямын. Сөйтіп достар осы видеоға смело 15 лайк жинатсақ, сол кезде байдың өмірі екінші видео шығады вообще. Байдың өмірі шыға береді, қанша лайк жинасаңыздар да. Байдың өмірін түсіру үшін даже 2 лайкына жетеді достар. Және де ал видео шықсын десеңіздер 10 лайк. 5 лайк жинасаңыздар, алсаңыздар да сіздерге мен қуанатын едім. Енді оны жинай беріңіздер әзірше. Ана осындай заттарды көрсеткім келді просто. Осы видеоға сондай 2 лайк жинап, сіздерге байдың өмірі екінші шығатын болады. Ал видео шықсын десеңіздер 10 лайк жинап. Ал 10 лайк жинапсаңыздар, осының видеомыз тәмам.
видеоны сыңайластан басыңыздар, арнаға тіркелуге ұмытпаңыздар. Ал осы видеоны айтпай ақ қойыңыздар, өйткені менің каналым аз, сосын давайте саламатта бол.